Genesis chapter 1 aim ta tunuresu aba na orenda wanati. Letap tuan na God makoy tungtung ay ratan pat mahanga ay tal si tatisuran. Ay nunuan na God salsalan puwa an mablu. Ay milika kachi. Ay God pea mararan tedu ay mding. God malsi mararan ay mbitu. Ay msing ni mararan chingin lomlik. God kani mararan eperan nga akani lomlik eperan lopas. Urpas nemobaran ay mbiklian nabung. God pea masa tedu lontobol na wa ay signi walaku. Ay pepanle a God muni masya ay msigni wa an bapan chingin wa an bamle. Ay impepanle. God kani masa epe taran ay urpas nemobaran ay mbe luan nabung. God pea wild an pat pantaran tema perbil marebutisuna ay ratanut teput ay impepanle. Ay God kani ratanut epe ratan ay wadlap enama perbil epe tas ay malsi ay mbitu. God pea rasaksanil terubdup ran ratan ay soksok il na lo ut bunga an metemir ne borsiti metedu. A bolea il an mete baba ni gasu met poba ni baiti ay impepanle. Ay pepanle ay rasaksanil dubdup ran ratan ay soksogir na lo ut bunga an ma mir ne borsiti tu ay bolea il an baba ay gasum poba ni baiti ay God malsi ay mbitu. Urpas ne bobaran ay mbetilan nabung. God pea ab chungchung il tema du remtaran on nganemir signi ran nga chingin ran lopas. Ay metebe madelen na wamranil ay bungul ay damuri. Ay metebe ab chungchung remtaran ne esuni mareran baran ratan ay impepanle. Ay God mumni ab chungchung beru an chilchilip. Ngane merete ma pris ay mitpang ngaran nga. Angane merete ta pris ay mitpang lopas. Ay mumni chubur ilimun. Ay God malngi il masa namtaran. Orin ngani mitsuni meran baran ratan. Angane mitpang ngaran nga. Angane mitpang lopas. Orin ngani mitsigni meran singin lomlik. Ay malsi ay bitu. Udpas nemobaran ay mbe itan nabung. Ay God pea lawate perni tal na soksok il ane milan dulor. Ay soksok il angaga lon masa ponaratan. Ay God makoy soksok il an chilchilip na lotas ay soksok il bunga an makrakra ay an galgal ay il pe tal nati ay sek lonwa ay lontas. Ay soksok il bunga ane alberdu ne iligaga ngan becil cilip ay ngan tegangkan. Ay God malsi ay mbitu. Ay God koni il ay pea kimitep subsus ay dal. Ay lotas ay lowa tepor ni gimi. Ay soksogur angaga te dal randatan. Ay utpas newabaran ay mbe liman nabung. God pea soksogur lele an miran dulor ngan cilcilip angan tegangkan te du ran ratan. Ay soksogir lele an lelopor, ay soksogir an makrakra, ay soksogir an galgal, ay dubur iri, an cilcilip, ay an tegangkan, ay impepanle. God mumni dubur iri, ay iri posusuti. Laglang na buir an lelopor, ay iri posusuti. Ay soksogir an makrakra, ay an galgal lontan bonga ay iriposusuti. Ay God malsi ay mbitu. God pea kite umniantun ay sol nunukit ay bepanikit. Ay med lelepon mahaloir na lotas ay soksogir an gagare masya. Ay soksogir an lelepor ay soksogir bonga an makrakra ay galgal ranratan bonga. Ay God makoyantun ay sol nunun ay imako ili ay sumbe arman ay sumbe isin.
Agot kon ni raku epea. Bani raku epea. Kutep sus ay dal. Ay sek kabanok nilatan. Ay du boni ay elelopon. Mahaloil nalotas. Ay sosoguran gaga remasia. Ay sosogul bunga. Ane $1,000,000. An makrakra. Ay ngangalgal ranlatan. Agot pea. Kutelsi. Nimsuni sosogul na lout bunga. An mamil ni borsi timdu. Ay balea ili en baba ni gasu metpo bal ni baiti. Ay butua ili bunga an ni borsi timdu lon baiti. Ranlatan. Ay ili met be am ku anin. Ay bani balea ili bunga na ratan ay sosogul an gaga bunga ay sosogul bunga an sek ranlatan ene $1,000,000. Ngairan makrakra ay ngairan galgal ay nim suni rasaksan ay imitebe aranin ay impepanle. God malsi sosogul bunga ane mumni ay pea. Moe imbitu pampang urpas nemabaran ay imbelesiwan nabung. Genesis chapter 2 am taptun le suaban nokanati. Ay nanuman nalotungtung ay ratan nok men soksogul bunga ay ilket bonisan nati. Ay God nok ni uman ilbunga anay mumni ay ran leluwan nabung ay map ni nanuman ilbunga. God kon ni leluwan nabung ay elngi ne imbe wabung kon. Olin nga ne ran bungan le ay map ni nanuman ilbunga na soksogul bunga ani makwe. Sasaruan ilan lo ay imbe dun na tungtung ili ay ratan. Lewamlan ane warsangul God makwe ili. Wamlan anle ay talsi rasilus ay titip tuwaili rat ut na uman dan ratan pare. Ay talsi tatesu ngante dup le ut na uman bare. Olin ngane warsangul God ta dingni ne uste lu paran ratan. Atal si antun tesu dengan tetanggo konitan olin luluan. Ape wam gip maut singin lotan aksi lalutan bunga. Warsangul God malmul mo antun le bing na lotan. Abngos nimilan balon gusun. Ay imema be antun ane $1,000,000. Warsangul God marui laut an Eden. Ebreut ane yil mamamrare. Ailingi antun ane mumni bare. Warsangul God mamui ne butuwail lele dubdub. Ay mumuru lontan. Butuwail anre ngarkes ay lean natin bitu. Ay baitim bitu olin ganan. Butuan na milan ay butuan na keliutan na senganil an maknoknon an na senganil yan taknoknon. Ay rakun dilon tobol na laut. Wasu mangkubaut lonut an Eden, olin nga na imitek si laut, awan an salere, mapsu, ay be buluan beit. Su asitin be pison, ay misal licitan na ut habila, aneat, an be gol dure. At ane sitin be gol, na udre, ay imbitu. At ane sitin be onyx, men butua ane doitim ne bon kokor mun, ay imdure. Ariwan na wa asitin be kihon. Misal lici tan bonga na utkus. Tilan na wa asitin be Tigris. Misal lebleut Assyria. Leut ane yil mamamlare. Ay itan na wa asitin be Euphrates. Warsangul God mad be antun anre. Alingi lon leut an Eden olin ane mitango wanitan olin luluan al lepon. Warsangul God pat prisni bani antun anre epea. Omang ring ane amerpogan le balrea tesu ringan le andu lonutole. Apele balrea na keliutan na segan antu ana segan ansanga ay otaragan le. Olin ngane lonbung ane ometegne paiti a omedmat. Warsangul pea ita betung ane antunin lo tese kekehinga. Nimerum ni antun tesu ane meterer bo I
ne imit bepa ni inga. Sorsogir ene milian dulor ranratan ay sorsogir en gaga nalomasya bunga. Ene impoumni kiriniti letan. Ne imkairi mabuli antunan le olin ngane mitel si vanbi ne miteling sili. A is sa antine impebarasu a imbe sintile. Ay antunule mai elingisi langlang na buir bunga. Ay si soksogir bunga angaga remasya ay si soksogir ngarkes antine milian dulor naratan. Abe olin antun ane sinbe adam atal si tesu dengan te papani I ane miteror woi. Ay warsangul got mamuine antun mamchul alon medmet. Ale wamran ane mamchul a got pilkui maranan su ay mogokorni ut ane impilkuile. Warsangul got mumni marar ane impilkui chingin antun anle ay imemabe isin. Ay imkai mabli antun anle. Ay antun pea ngabile anlo imbe barsu an mamrare barsuk. Ay isnan an mamrare isnak. Sin mitebe isin oliningane imamrare adman. Ay papanle ay adman metelingi teman ay dasin amabil me nanisin. Ay raku men mabetesunga. Antunanle men nanisin ay rakum be wamal malanga. Abe bilaku takan. Genesis chapter 3, mtabtun reshu, aba nakore nokanati. Taltil ay nan kilutan na resaran, jurongaran sok irubunga, ane warsang ulgod mumni, nemiran duloran ratan. Ay impe bani isin, enre epya. Kokane gold pe epe, kutaitek ne baya tesu, jingin baraya na lautan lo. Ay isin sa harubuchi, lo taltil epya. Makumer po gan bolak rebaraya na lautan la. Ape god pia, kutait pokne, baya butua andu lon tobol na lo uti, a kutait po sobri ti. Tanre ay kumet matmat. Ape taltil pebani isin epia, kutait matmat koknga. Olene god makili, epe lon bung ane kumitekne baiti ay ntamku mitesia. Am kumit papani god. Kumitekili sekanan maknoknon, asekanan taknoknon. Ay isin anre malsi epe baya anre betu olin kanan. Ay lian natin betu. Ay lon be ane imitekne baya enre balip. Olin ane imitemuine imidoroburi ut. Tireti ay imahko baya ga reanre ay ekne. Ay esuni ga bani nan atman. Olin ane rako serbil ere. Ay imakne. Ay tarako bonga masya. Ay rakum dorburi epe rakum be wamalmal nga. Ay ngati ay rakum sol gucu rabuto an befik bil ay chipchi. Ponanre ay rako marango ane warsangul got ma es salalak lon ut baniran rari. Antunanre menanisin mapulum tatni warsangul got tun butua na lohut. Ay warsangul got kabani antun anre epe ikebi. Ay im warbuchi epea ni marango ik ngalon ut ape nimamta olinane nimbe wamalmal ngati ay nimapulu ntatnik ay impea simpe banik epe umbe wamalmal ganre barre ane nimpan pulisi banik epe utayar ganre ay andun warbuchi epea isin ane suni maneni en suni baya anre mani ni ay nimakne warsangul got pe bani isin epea omamu sa ay isin pea taltil masar susuni ngati ay nimakne ay warsangul got pe bani taltil epea olinane serni tanlo ay lo lang na buir ay sok bunga ane mirian dulor ay nimit kakani ik omerkal rantebom ay egne bing na lotan lon bungir bunga lon nam miran nimetemune lolomku mechangsanga nimku. I want you and met tarorama pom. I isin I want you and met tarorama pon
ay lolor met sangsanga nere. Wanchu isin met pinis gose butum ay wanchum met kete bansin li wanchu isin. Ay impe bani isin epea nimete muine nam bisusan ay keratan nati mete pulis balip. Ape lom metebe nam arman ay imedumuni ik. Ay impe bani Adam epea olinane omtong bani nam isin ay ekan re barrea ane nimpar pulisni bani ik epe otay tekne ay ongakne ay nim kakani tan olim. Angar pakon ba ay engakan lon bungir bunga lon namiran. Ay mete muine aulikan kan ay rakan kan ir mete rudup ay emimir olim. Ay omerkan bolakni soksokir an mamir lonut oman. Birurit misal ere iktun ay omer ngakan ay imit papan reba ay soti ane omer momul balon tan ane mako igre olilane ombetan ay omer momul ngabalon tan antun ane sinbe Adam malngi sinan isin ay sinbe ip olinane imbedasi antun rubonga an sekalan ratan warsangul god momni bolaul ere bola lang nabui su ay imbe bolaul na Adam tin nan isin ay krobare rako warsangul god pia gimitelsi antunan lo ay imbe pani surekit na imakli sekan an maknoknon ay sekan an taknoknon ay papanre ay itait po kisti ay go baya chingin barlea na miran nekne ay sekbasu ay warsangul god mahru I chingin loutan iden ulin na imitatang gokonitan ulin ruruan rantan ane mako ire im korbini antun baut a elnginan enchel ir anbe cherubim rabrot iden rawut ane iel mamramrare men ay na chingin shu ane eap malmil membre ne imbelbel si baran tu ay tletle baran muri im du kokor goronsal anbani butua namiran. Genesis chapter 4 intaptun resu aban nokan nati. Aram pat menan isin ip a imkop a epasuken a ipea nimali armansu retobol na warsangul. A imo pasu selan an be ebol be antun an lelepo sip a ken be antun naruruan. Rewamran ane nan baya ir na lo tan mamtu ay mahako gane imbe nan pilan bani warsangul. Ebol mun ay maho kirian nan sip ga re andre tehere ay papanre ay warsangul le tehere bani I olin nan pilan. Abe ida lehere bani ken olin nan pilan ay tanre en mamui ne ken marangom sanga liap ay ninma. Warsangul bani ken epe olin sana marangom sanga nimma tepe usek tehere ay omadmi epe nita terongom betu olimui. Abe tane ta asek tehere ay urkap si ik renam bulpati lonbe ane miteha hagaram ape omete pris ay tateha hagaram ken pe bani selan ebol epea kakote are ut uman ay wamranane rakomba rautuman ay ken mamra bare selan ebol ay pnihibininga warsangul pe bani ken epea selam ne ebol ebe ay ingwar buci lon epea nitakli nimetlepo selak olinsa warsangul pea omsekanisa tolodana selam ngar kaka banini cingin lotan omapnis bini selam ay dana selam simlontan ay rundelo ay nimkakani ik olintanre ay omerporururan tankili ape itay chuni anintesu bani ik tatelsi nam ut na umantesu ay omer nga sala laklak nga ratan ay ken pe bani warsangul epea nakalmuluman ay imbetlap balip nga olinane nimeteli utelsi nakmare ay omkorbini ne chingin tan ay utayet mo lebanini ronga ay nimet nga sala laklak ngati ay nakut nasekan mitehelal nga ran ratan antunira an mit chikrini ni ay ilimite pinihibini ninga warsangul pebani I epea olintanre ay nasu an mite pinihibini ik nga ken ay sekan anre mermol ni I ba beleuru
eba tabre. Warsangul marlelean su reken olingane nasu tenga chikrini ita de binhibininga. Ken pi chingin warsangul eba sek lon bola na utnot rebre ut iden raut ane il mamramrare. Ken patmen anisin imkup pasu inok. Ken mumni ere lipsu adlap. El ngisiti nem sol pan se wanchun arman nebe inok. Irat imbe wanchu inok. Irat pasu Mehuchael, Mehuchael pasu Metusael, Metusael pasu Lamek. Lamek kane isin beru imbenan. Kiranati asin be Ada. Aruanati asin be Sila. Adam pasu Chabal imbe temtu be kiriana Antonir ansek lon wabrenggal. Elelepon lang na wir. Si selan be Chubal imbe temtu be kirian na Antonir antaptun ane ekrokro kita eu bau. Sila mo pasu Tubal ken imbe antun an mumni sok irna oman an mumni re at ane sitimbe bronze ayan. Wani Tubal ken sinbe nama. Lamek pebani nan isin raku anbe Ada mesila epea. Kuterungot lok etong bani tane nimechara. Nama pinis bini Anton su olin ane imachuni. Malgel su olin ane imamune danaksal. Sekan ane mesuni bani Anton an metausi ken imbembeleuru. Ape Anton an metausi ni sekan an metumulni imitebe nul beleuru beleuru. Adam mopat menan isin impasu warle chairmansu. Ip malngisin ne imbe set. Impea God musuni wanchuk armansu ne imdu lasi ebol. Ane ken mapni hibini inga. Set pasu warle chairmansu el ngisin ne imbe inos. Rewamran anre Antunir taptun ane erermani etantang pasi warsangul. Genesis chapter 5 Intaptun resu ava Enok. Anlo imbe dun na mabi Adam an ngadoro mapon. Lon bung ane God makoy antun imum ni ne sol nunun. Ranbung ane God makoy arman men isin inkon ni raku ekani raku epe antun. Adam ni nul sangul na damsu nul betil epasu watlochi arman su ne impepani esol nunun ngachichinga. Ekanisin epe set. Ponbung ane Adam pasu set imuk ni nul sangul na dam betlitil lon wamran anre imu pasu arman iriga me isin irigamun. Adam ni nul sangul na dam beliapat nul betil engamat. Set ni nul sangul na dam su belim engapasu inos. Ponane set pasu inos imo ni nul sangul na dam belitil beleuru lon wamran anre imo pasu wanchun arman iriga me wanchun isin irigamun. Set ni nul sangul na dam beliapat emoba be nul su beru engamat. Inos ni nul dam beliapat pasu kenan. Ponane inos pasu kenan imo ni nul sangul na dam belitil nul su belim lon wamran anre imo pasu wanchun arman iriga me wanchun isin irigamun. Inos ni nul sangul na dam beliapat belim engamat. Kenan ni nul dam beleuru pasu mahalalel. Ponane kenan pasu mahalalel imo ni nul sangul na dam belitil nul be it lon wamran anre imo pasu wanchun arman iriga me wanchun isin irigamun. Kenan ni nul sangul na dam beliapat nul su engamat. Mahalalel ni nul dam belesu belim pasu charet. Pon ane
mahalalel pasu charet ay imoser ni nul sangul na dam belitil ay nul betil ay lon wamran hanre ay imo pasu wancun armanirga me wancun isinirgamun. Mahalalel ser ni nul sangul na dam belitil ay nul beliapat ay belim ay engamat. Charet ser ni nul sangul na dam su ay nul belisu ay mberu ay epasu inok. Ay pon ane charet pasu inok ay imoser ni nul sangul na dam belitil alon wamrananare ay imo pasu wancun arman irga me wancun isinirgamun. Charet ser ni nul sangul na dam beliapat ay nul belisu ay mberu ay engamat. Inok ser ni nul dam belisu ay belim ay epasu Metusela. Ay pon ane inok pasu Metusela ay inok salame God ni nul sangul na dam betil ay lon wamrananre ay imo pasu wancun armanirga me wancun isinirgamun. Inok ser ni nul sangul na dam betil ay nul belisu ay belim ranratan. Inok sala tehere me God maba ay God malii ay tal sihirong. Metuselam ser ni nul sangul na dam su ay nul belitil ay beliuru ay epasu lamek. Ay pon ane Metuselam pasu lamek ay imo ser ni nul sangul na dam beliuru ay nul belitil ay mberu ay lon wamrananre ay imo pasu wancun arman iriga me wancun isinirgamun. Metuselam ser ni nul sangul na dam beliapat ay nul belisu ay liapat ay engamat. Lamek ser ni nul sangul na dam su ay nul belitil ay mberu ay epasu wancun armansu. Imal ngisin ay imbe Noa. Imal ngisin pepanre olin ane iyan lo ay imet kangnomno kit lon nakit uman ir ay keratan ir na erakit ane tan ane warsangul kakanim suni. Ay pon ane Lamek pasu Noa ay imoser ni nul sangul na dam belim ay nul beliapat ay lim ay lon wamrananre ay imo pasu wancun arman irga me wancun isinirgamun. Lamek ser ni nul sangul na dam beleuru ay nul beleuru ay beleuru ay engamat. Noam ser ni nul sangul na dam belim ay epasu Sem ay Ham ay Chapet. Genesis chapter 6 ay mitaptun lesu ay banok. At tuntun iri taptun ane emigargar balib ay watlochi isin iri munay iri gargat nedo ranratan. Ay wancu God anbe arman iri malsi wancu antun iri anbe isin dalat iri ne iri betutu balib ay gasum pomikakui ane lonbe ay ekane i. Ay wasangul pea naknunua taetedu basu lo antun ironga ay ran anre mun ay impobe tarbia an merpomati ay dam ane imit serni ay imitebe nul sangul na dam su ay nul beru nga lon wamran anre ay wancu God anbe arman iri bame wancu antuntun iri anbe isin dalat iri ay iri pasu watlochi iri an mibe bari tangamumu iri ane siroran ut nemkani iri epe napil iri seklon bung iranre ay pon anre mun ranratan. Warsangul malsi ane segan an taknuknon na antun iri ranratan ay imbitlap balip. Iri ngarkes ay lolor ay nardorotan ay lor pobe angane iri met posegani segan an taknuknon na lonbung ilbunga. Warsangul marango sanga ay edor mulmul epe olinsane imumni antun iri ranratan ne inya suni keratan balon lolor. Ay warsangul pea nimet lamsi antun iri ane nimma koe iri cingin ratan ay iri metnok. Ay lang nawi iri ay sok iri an maklakla ay egal-galaran tan ay sok iri an gaga na lomasya
ay nimet lamsi iri bonga ay irimet nok. Nim dodor mulmul epe olinsane nimum ni iri. Ape wal sanggul marangom betu re Noa. Anlo ay imbedun na Noa. Noa ay imbe antun ane nan segan maknok nun. Ay itangri ane tesud PPI lon nan wamran. Ay Noam salame God. Noam pasu wanchun arman iribetil sirbe Sem ay Ham ay Chapet. Ay rundelo ay ratan sanga balip gorontau God. Ay eporeni balbalan. God malsi epe ratan ay imisanga balip. Antun nilwonga ay gasum posegni segan ansanga resal ane lon pobe ran ratan. Ay God pebani Noa epea. Rundelo ay nimet temuine antuntun iri bonga metnok. Olin ane ratan ay imperni balbalan. Ay olin narsegan ir ansanga alo ay nimet tangbinibni ir ay emuine ratan metsanga. Omerum ni nambulbul tesu re butua ane sitimbe kauri. Ay matluti ir metedu. Omerum ni bulbul nati ay elosi ulpas an mamlik ay emtil ay eblublut lon loti. Ay re tarbeti an Sal ane omerum ni boni ay ilo. Beran nati ay imete nul sangul na ongan su ay nul betil. Ay meleyan nati ay imete nul ongan beru ay beru. Ay dukeketan nati ay imete nul ongan su ay betil. Omerum ni imna bulbul ay otair bonbon golor si imnati ne itakat bamre. Ma ometel ni wabu masya tesu kan ne imete u ongan su. Olin ane langri metengri ane ebalon. Omerum ni duduti tetil an metlang tarar. Duduti an lon loti. Ay duduti an lon tobol. Ay duduti an bamre. Ay eum ni bulpati natire siti. Tore ngati ay nemet suni wahle an meteblu maranaratan ay imirngere tarbea ir ay sok ir bonga ane meridu ane ir segaran ratan ay ir mermermet. Nimlingling ni bani ik epe nimet sek bilci gimi ay elepogmi. Lundelo ay ometia ay ebaka wanchumarman ir ay nam isin ay isin ir na wanchum ir ay ebalon bulbul mere. Ay cingin sok-sokir bonga ane miran dulor ay ometehego bebelu bil. Arman ilinati ay isin ilinati balon bulbul. Olinane ilimetamili ngamem ay ilitar mermet. Lo sok-sokir angaga ay bebelu cingin langlang natisu. Ay lo langlang na uir ay bebelu cingin langlang natisu. Ay sok-sokir bonga an makrakra ay egalgal lontan ay inyaremun. Ilimerma ay ebamem ran bulbul olin ane ilimetamili nga. Amatehego langlang na anin ilbonga an meterne ay esak gucu ilma bulim ay eling gogoni olin ane mietebe agami ay ar anin. Noa mumni sok-sok iling arkes papani ane God parpulihini bani i. Genesis chapter 7 tapton ran besu abanogoren nogan nati. Warsangul pe bani Noa epea. Otia lon bulbul ega nampuat na imbonga. Logimi ansega ignga maknoknon gorontak. Lo langlang na buir an lelepo a ometehego arman teleuru a isin teleuru re langlang nati ir an mangangal. Ay re ir antangangal a ometehego teruru. An be arman tesu a isin tesu. Lo buisil ir na lo masya ay teleuru. An be arman ir nati ay teleuru an be isin ir nati. Olina ne imetingni ne wasusu na langlang ir nati anre mermodal ay sekebanoni ratan. Ponbungan beleru animete el us baran ratan.
ne imet lu ni nul bung beit ani met long mi sok bonga ane ni mumni ne miran dulor ran ratan. Noa mumni ngapapani ane warsangul patprisni bani i. Noa ay andambe nul sangul beleusu re wamran ane wahle atla per ran ratan. Noa menan isin awancun arman menar isinir buih balon bulbul olin wahle atla ben met per. Lo lang na buih an manggangal, ay lo lang nati antanggangal ay sok an gaga, ay sok an makrakra ay egalgal rantan. Ay Noa mahagog gagaru, arman ay isin re lang nati subalon bulbul, papani ane God patprihni bani i. Ponbong an beleru awahale atlap taptun ane miper ran ratan. Wamran ane daman Noa benul sangul belesu lon ruan na ul ay ran nul bung su ay beleru, ran bungan re ay tawalib an mablu gib maot ay bay uslu nelu. Ay usmolu baran ratan ni nul bung beit. Ran bungan re nga cichinga ay Noa menan isin na wancun armanir til Sem Ham ay chapet men nar til isin balon bulbul. Irba men lang na dubur ngarkes ay lang na bui ngarkes an lelepor ay lang na sok bonga an makrakra ay egalgal ratan ay lang na buisil bonga ay sok bonga an albirdu. Lo lang na sok lele antine mirandulor agagaru ba menowaran bulbul. Lang na bui an be arman ay isin ay lang na sok bonga ane mirandulor ba menowaran bulbul nga papani ane God patprihni bani i. Ay warsangul kokorni bulpati. Ranul bung beit awahle atla per balip ay etang pan bulbul ay bulbul rus babamre ay esal ranwa. Wahlem per ay ebet lap balip ran ratan ay bulbul salsal ran ralua. Wahlem per ne per balip ay kakachi ratan ay waw iran mabrabra bamre panteran ay pat panwa. Buluan na wahle an kakachi da de waw ay imtabre onganan be leru. Ay soksogir bunga an makrakra ay galgal ran ratan marmat ay soksogiran gaga ay bui iran lelepor ay dubur ay soksogir ngarkes ay marmat. Soksogir bunga an segeran tanut ne mabungos nemir ay marmat. Ay imtang bini soksogir bunga an segeran tan. Antunir ay lang na bui ay soksogiran makrakra ay galgal ay soksogiran gaga lon masya bonga marmar ran ratan. Ape Noa men iran segme iran bulbul ngatin ngasek. Wahle at lapur ran ratan ni nul sangul na bungsu ay nul belim. Genesis chapter 8 taptunran besua banogoren nogan nati. Ay gor mar minua melanglang na dubur bonga ay langlang na bui an lelepon ngarkes an segme lon bulbul. Ay gor mal ni lang ay imari ratan ay esiwa ay wamsar. Ay impokor ni tawa an mablu ay egib maut ay usat lab an lu eremnok. Ay wahle an per sarba rantan. Ay ranul sangul na bung su ay nul belim awam barantan. Bulbul mahlo ran waw an ararat ran nul bung su ay beleru lon leruan na ul. Wam sar ne sarba ay ran kirian na bung na nul ul su ada de waw irpurput. Pon nul bung beit ay Noa masya ni matnur na bulbul ane imumni. Ay imahri buisil ane sin beraben bau ay imba ay ebagaga laklaknga. Ay esote ane wam dodran ratan. Ay imuhri wamar bau olin ane imeta tirkili eperalutan puti. Ape wamar ta chikrini butesu ane itadore. Olin ane ralutan bonga perni warongare.
ngati ay imumul mabulin ay nuam suniran bau ay RBI balon bulbul. Ay nuam mosek ni bung beleru ay mohri wamar bau cingin bulbul mun. Wamran ane wamar mumul mabulin rari ay imar be rabutua na li olef an maksan nga ne ingatak sei. Ay nuam makli epe wamsar barantan. Ay imosek ni bung beleru ay mohri wamar ape itaba mulma bulin mun. Wam dot tehre ran ratan ran kirian na bung na kirian na ul nadam ane noa benul sangul nadam beleusu ay su. Noam pilkui po im na bulbul ay LCEP koknga tan margol. Ay lon ruan na ul ran nul bung an beru ay beleru ay ratan margol tehre. Agot pebani noa epea. Otemrama ucingin bulbul. Ik anam isin na wancum arman irtil men nar isin irtil. Lang na soksogir bonga ane miran dulor an segme ik a omet ka irma ut. Soksogir an gaga a lang na bu iran lelepor a soksogir an makrakra a egalgal ran ratan. A irmet dal a ebetal nati. A esek kebani ratan. Noa anan isin a wancun arman menar isin soma ut cingin bulbul. Lang na bu bonga ay soksog an makrakra ran ratan ay soksog an gaga bonga ay soksog bonga an galgal ran ratan soma ut cingin bulbul. Orga sumonoga orga sumun. Ay noam mapsaat ay imama beot na warsangul. Ay imahago bugare an mangangal ay busilga ne imbenan pilan bani got ay pangsi. Ay warsangul ma ngobon na bon betu. Ay imar mirmi ngahpon epea. Nitar mukakani ratan rongamun olindorotan an sanga na antun Tabe tatesu nenar dorotan mesanga rewamran ane bewadlochi nebama ape nitar mulonglong mi me soksogir bonga ane miran dulor papani ane nimumniti. Lon bung ane ratan an lomet dur neba alon wamran na ruruan alon wamran na soksog an mamtu alon wamran an pampang alon wamran an mamdit a wamran na yil a wamran na us aran ngaran nga aran lopas a irtait nok re wamran tesu. Genesis chapter 9 taptun re anbesu ay evanok. God kon ni Noah me wanchunar manir ay epevani erpat epea. Gimi tepsubsus ay edal ay esek evanok ni ratan. Soksogir an makrakra ay egalgal ran ratan ay soksogir an gaga na lomsa ay mahlo na lotas ay lang na wiir ay rimetedum tat ni gimi ay esek pagimi. Soksogir ngarkes ane miran dulor ne iribid ran ratan ay metebe akmi anin papaning ane angamuti ay nimsune raksaksanir ne irbe akmi anin. Ape runlo ay nimsune soksogir bonga ay irbe akmi anin. Ape ongalong ne isi natatesu ane damdu rongare. Olin ane miran dulon da. Tane merpe buisu meteuse antunsu ne danan metsal ay ni mete pnis bini inga. Ay tane merpe antunsu mete pnis bini nasunga ay imun ay ni mete pnis bini inga. Antunsu an mete mui ne danan nasu metsal ay imun ay nasukarkes mete dingni ne danan metsal. Olina ne God mumni antun ay imsol nunun. Ay gimi tepsusus balip ay edal ay esek kebanok ni udran ratan.
ai God pevani Noa me wanchunar manir epea. Rundelo ai nimet lingling ni nakdalsu me gimi ai me mabi gimi ir an meta mama po gimi ronga. Ai me soksok ir ngarkes ane miran dulor an sek me gimi soksok ir an gaga ai bui ir an lelepor ai dubur ir ai soksok ir ngarkes an bama ut mem cingin bulbul ai me soksok ir ngarkes ane miran dulor ran ratan. Nimlingling ni bani gimi epe taid molsi wahale atlaban puer ne id mo long mi soksok ir bonga ran ratan ronga. Ai God pea. An lo ai imbe matlelean nadal ane ni lingling ni ne imet pat lon tobolnak me gimi ai soksogir ane miran dulor. Ai me mabi gimi ir bonga an meta mama po gimi ronga. Ni malngi ni niu lon butup tuplang ai imet be matlelean ane im pat lon tobolnak men ratan. Wamranir ane nimetemui ne tenlang met kaka ciratan ai metelsi ni niu balon butup tuplang. Ai ni mete mi dal ane nim lingling ni ne impat lon tobolnak megimi ai soksok ir ngarkes ane miran dulor. Nitar molingi wahale atlap an puer ne it molong miratan. Tane ni metel si ni niu balon butup tuplang ai ni meter midal ane nim lingling ni ne impat basu lon tobolnak me soksok ir ane miran dulor me soksok ir bonga anduran ratan. Ai God pevani Noa epea. An lo ai imbe matlelean nadal ane nim lingling ni lon tobolnak me soksok ir ane miran dulor ran ratan. Wanchu Noa ir an so u cingin bulbul ai sir be Sem, Ham ai Japeth. Ham betema Kenan. Wanchu Noa an betil elo ai ir mama gigi ai eseke banok ni ratan. Noa ai imbe antun an mamrimritan. Imarui loudsu na awea an be grape ane mumni wine re. Noa mini wine ai nandrotan mahlal sini ai impar wamalmal nga lon tobol na nanwa brengal. Haman betema Kenan bare ai evalsi wamalmal na teman ai emipe bani selan raku u. Sem me Japet marre wabub laulsu ai elngi ne impat bolbol ran baraku ai ela ni ahluraku olina ne raku metakakachi wamalmal na temaraku ape raku taetelsi. Rewamran ane Noa ne lon butun mamar ai imakli tane wanchun anbe gereta mumni re I ai impea. Nim kakani Kenan. Imetebe antun na uman antalegle I na selan raku. Ai Noa mopemun epea. Warsangul God na Sem merkon ni Sem. Ape Kenan metabe nan antun na uman antalegle I. God metemui ne lobla e na Japet metetlap. Ai Japet metsek lon wabrengal na Sem. Ape Kenan metebe antun na uman na Japet antalegle I. Noam sek ni nul sangul na dam betil ai nul belim pon wahale an puere. Noam sek ni nul sangul na dam beliapat ai nul belim ai engamat. Genesis chapter 10 ain taptun re shu abanokre nokanati.
Sasahuranan lo ay imbedun na Sem, Ham ay Chapet. Anbe wanchu Noa ir, ane pon wahlian per, ay ertil nga pasu warlochi arman irga. Wanchu Chapet anbe arman ir, ay sirbe Gomer, ay Makok, ay Matai, ay Chaban, ay Tubal, ay Mesek, ay Tiras. Wanchu Gomer anbe arman ir, ay be Askenas, ay Ripat, ay Dogarma. Wanchu Chaban anbe arman ir, ay sirbe Elisa, ay Tarsis, ay Kitim, ay Dodanim. Re iran lo, ay Irsik, ay sek kebanok ni Rasitas, ran wasusu nanartan, ay esek boni wasusu nanardal, ir ay esek lonar bulim ir, ay orantun gasum posek lonar belae. Ham ay wanchun arman, ir be Kus, ay Misraim, ay Put, ay Kenan. Kus ay wanchun arman ir be Seba, ay Habila, ay Sapta, ay Rama, ay Sapteka. Rama ay wanchun arman rakum be Seba, ay Dedan. Kus pasu Nimrod, an be kirian na antun bari ranratan. Ay be bari na naman, korenta warsangul. Tanrenganem pepe, epea, papani Nimrod, bari na naman, korenta warsangul. Ay be taptuan na ere na warsangul lip, ane Nimrod lelepon. Kakachi ere lip naul Babel, ay Erek, ay Akat, ay Kalni, rantan naut Sinar. Ponan re ay impi, re ay ebalon bolae naut Assyria, ay eba taptun ere lip an Niniba, ay Rehobot, ay Kala. Ere lipat lap ane sitimbe resen, ay impat lontopol naut Niniba, ay Kala. Misraim pasu Talidia ir, ay ta Anam ir, ay ta Lehab ir, ay ta Naptu ir, ay ta Patrus ir, ay Kaptor ir, ay ta Kasluhu ir, ane ta Pilistia ir Mamrare ir. Kenan pasu Sidon, anbe Nalmunit, ay epasuhet. Ay ta Chebus ir, ay ta Amoro ir, ay ta Kikasir, ay ta Hibi ir, ay ta Aki ir, ay ta Sini ir, ay ta Apat ir, ay ta Semari ir, ay ta Hamat ir, ay ponanre bulimur na Kenan sik ay sek belak. Waloklok na ta Kenan ir, taptun Sidon, ay Robani ut Kera, ay eba Kasa, ay Emrare, ay ebani ut Sodom, ay Gomora, ay Atma, ay Seboim, ay Emrare, ay ebani ut Lasa. Iran lo, ay irbe wanchu Ham anbe armanire. Irsek susu lonar buluim ir, ay boni nardal ir, ay esekran nartan ir, ay or antun gasum posek lon nar bolae. Sem anbe wato Chapet ay imbetemtu na warlochi ir, ane iber pasu. Wanchu Sem anbe arman ir, ay sirbe Elam, ay Asur, ay Apaksat, ay Lut, ay Aram. Wanchu Aram anbe arman ir, ay sirbe Us, ay Hul, ay Geta, ay Mas. Apaksat pasu Sela, ay Selam pasu Eber. Eber pasu wanchun arman beru, su ay sinbe Pelek, olin ane Rewamran, anre ay Ratan Gigi. Ay Selan ay sinbe Choktan. Choktan pasu Almodat, ay Selep. Ay Hasamafet, ay Chera, ay Hodaram, ay Usal, ay Digla. Ay Obal, ay Abimael, ay Sheba. Ay Opir ay Habila, ay Chobab. Iran lo bonga, ay irbe wanchu Choktan. Narut na sekan, Mamra Mesa, ay ebani ut Sepa. Ranwa uir, rebre ut ane yil mamramrare. Iran lo ay irbe mabi Sem ir. An badero mapon. Ir seksusu lonar bulimir, ay boni nardal ir, ay esekran nartan ir, ay
orantun kasum posek lon nar bola e. Iran lo a irbe buluim na wanchu noa ir. Anbe arman. Irsek a emibe orlang-lang na antonir ansek susu ran ere irbunga ran ratan pon wahale adlap anpore. Genesis chapter 11 am taptun lesu abanogre noganati. Rewamran anre ay dal sunga pun ne antun ilwongan na ratan ma esaharuran. Wamran ane ilpirebre ut ane yil mamramrare ay eva chikrini lo liratsu. Lontan na ut sina ay eva sekre. Ilpere il epea kita eva omni buligis retan bulut kirmet tabari ay ilmet pang balib ay epulis pepani at. Ilang tani buligis il angre ay eblur gitiktin ikulta. Ilpea kita eva omni nakit erelib atlap men im tesu an meta brabalon masya ay eva soti lo tungtung ay emune sikit mero ran ut tanreti ay kirmet sik belak ran ratan ape warsangul mamlel mapan ay emil si erelib atlap anre men im an mabrabalon masya ane antunir mumni ere warsangul pea antuniran lo ay irbe sunga monok ay ir saharu ngaran dal sunga rundelo ay imbenar taptuan ane merpe irmeru termi epe irmerumni tasu ay irmerpo umni baran nardorngian kit a emlel baba apan ay ebatang belani nar dalnga ay nardal metsusu ay irita tong buri tlorong warsangul ma esig ni ir ay irsek belak ran ratan ay elni ane eumni elelib atlabanare tanrengane kanisi urle ne imbe babel olin ane urle ne warsangul mamuine dal irwonga naratan susu ay emine antunir sik belak ran ratan anlo ay imbe dunna mabi sem iri dam beru ponane wahalem atlap sal ay sembe nul sangul na damsu ay enga pasu apaksat. Pon ane sem pasu apaksat ay imosene nul sangul na dambelim ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Apaksat segni nul dambetil ay belim ay epasu sela. Pon ane apaksat pasu sela ay imosene nul sangul na dam beit ay betil ay lon wamrananre ay imupasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Selam segni nul dam betil ay epasu eba. Ponane selam pasu eba ay imosegni nul sangul na dam beit ay betil ay lon wamrananre ay imupasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Ebam sek ni nul dam betil ay beit ay epasu pelek. Pon ane ebam pasu pelek ay imosegni nul sangul na dam beit ay nul betil ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Pelek segni nul dam betil ay epasu reu. Pon ane pelek pasu reu ay imosegni nul sangul na dam beru ay beliapat ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Wamranane dam areum be nul betil ay beru ay impasu seruk. Ponane reum pasu seruk ay imosegni nul sangul na dam beru ay beliuru ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Seruk segni nul dam betil ay epasu nahor. Ponane seruk pasu nahor ay imosegni nul sangul na dam beru ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga me wanchun isiniliga mun. Nahor segni nul dam beru ay beliapat ay epasu tera. Ponane nahor pasu tera ay imosegni nul sangul na dam su ay nul su ay liapat ay lon wamrananre ay imo pasu wanchun armaniliga
me wanchun isinili kamun. Teram segni nul dam beleuru ay epasu Abram, ay Nahor, ay Haran. Anlo ay imbe dun na mabi Tera ir. Teram pasu Abram, ay Nahor, ay Haran pasu Lot. Lewamran ane Teram segronga ay Haran mat. Imat ran ere ane Indoran uru rantan naut Babylon. Abraham tin Nahor ay rakum ngarkesti ay rakum ka isin. Si isin na Abraham ay imbe Sarai. Ay si isin na Nahor ay imbe Milka. Milka tin isika ay tema rakun be Haran. Sarai ta pasu watlochi tesu olinane imdu. Teram ka wanchun anbe Abraham ay mabin anbe Lot wanchu Haran ay dasin an Sarai isin na wanchun an Abraham ay epi me ir chingin lo ere lib an rantan na ut Babylon ay epe ir me teani ut Kenan. Ape wamran ane ir basasar Haran ay ir basek ngare re usal anbani ut Kenan. Teram bamat Haran re wamran ane andam be nul sangul beru ay belim. Genesis chapter 12. I'm taptun ran besu aban oran beliapat. A warsangul pebani Abraham epea. Otel ni nam ere al ni berem ira pi chingin sar na temam ay bani ere ane ni metep seni bani ik. Ni metemwine nam bulu im ay imer mi betlap balip. Animer kon ni ik ay emwine simer ro ay omete toborbuan bani antun ir. Nimer kon ni ir an kon ni ik ay iran let nu ik animer kakani ir. Metebe ik bwa ay bulu im irbonga naratan mengakon. Ay Abraham pi nga papani ane warsangul pebani I. Ay Lot sodutun. Abraham benul dam beleru an belim. Rewamran ane impeachingin ut Haran. Abraham kasarai nan isin awanchu selan. Lot ay hago nan soksok irbonga antine inga ma umkui Haran. Ay men nan antun ir na uman entarlegle ir. Ay epi ay ba sasar Kenan. Abraham ro rantan na ut Kenan ay ebani li butua andumore rantan na ut Sekem. Wamrananre ata Kenan ir segrongare ere. A warsangul misasar buli Abraham ay pea. Nimet suni lobla anlobani mabim ir an metama pomronga. Ay Abraham mumni otsu na warsangul an misasar bulin. Ay murusingin udre ay babartani nan wabrengal ran waw ir andu lontobol na ut Betel. Ay mdu barebre utane yil mamramrare ay Betel du barebre utane yil bahdohdor bare. Ay imap sayat ay imbe ot na warsangul. Ay mdod mani ay tangtangpan se warsangul. Ay Abraham mo pire ay emolabani ut Negeb. What is
Anytime long grow.